laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: على العرش استوى وعلى الملك احتوى وله الأسماء الحسنى والصفات العلى لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. بماكي كم بمؤلف رحمه الله وني أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي بماكي على العرش استوى وعلى الملك احتوى. أما شيخون باو ببنجنان دين قويتك وحدانية الله تبارك وتعالى في ذاته وربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته بهكذا بنجنان قل إن ko yowondiri e sifaji makko kanko Allahu jalla wa ala. Be maki ala al-arshi kadu arshi makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala istawa woni ko o towi o banti. Odo istiwa'u Allahi tabaraka wa ta'ala ala al-arshi dundo ko sifatun من صفات الله تبارك وتعالى الفعلية. ولكنك الله جل وعلا وبنجنني إنك قرآن رمكو تدني أودو صفة مكو إنوكيلي دي تواتكو نوكيلي سرتولي كنك الله جل وعلا وبنجني دندن إندر چورتيجي دي تواتكو چورتيجي جئدي وتبنتنني هوري مكو أودو صفة جيا يمودون كسورة الأعراف كان يمي كسورة يونس كسورة رعد كسورة طه كسورة الفرقان كسورة السجدة كسورة الحديد. كان الله تبارك وتعالى وتبنتنني وندي هموتوي او بانتي كهور عرش مكو ونوكو هون نتوتا أهل السنة والجماعة وجيادون يكو بفيبي اهد مكو كانكو الله تبارك وتعالى وننجو من وي الرحمن على العرش استوى وي ثم استوى على العرش. ودو الاستواء ونو إمام ابن قيم الجوزية بماكر رحمة الله عليه كدفتر مأبويتين الكافية الشافية المشهور بنونية ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه بماك السلف كفيركم أولو استواء الله جل وعلا على العرش وكونغو دينيه ولوني معنا استواء أي صعد وارتفع وعلى واستقر. معنى مود صعد كانكو الله تبارك وتعالى أجابي وارتفع أتوي أبنتي وعلى أتوي واستقر أنيبي على عرشه كدو عرش مكو كانكو الله جل وعلا. ونكو هون نتوتا كهون نبدو أشاعر ينكوبه بلندي بسالي كما بوي معنى استوى أي استولى
ani kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o laami o hefti ka hoore arshi makko e dow tagore makko nden dedendangal mayre tay ɗum ɗo la shakka ko tafsirun batil wa non ko atti kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wonde ka dow arshi makko hari kanko Allahu jalla wa ala himo laamino kanko Allahu tabaraka wa ta'ala himo heftuno e fiyakuji ɗin ɗi dendaningal majji oɗo istawa ona kermokoɓe salaf ɓen ɓe firiri non ko ɗum woni maana makko kamɓe asha'ira hiɓe sali Allahu tabaraka wa ta'ala tabintinangol mo wonde himo ka dow arshi ɓe wi wonde Allahu fi kulli makan bidhatih kanko Allahu tabaraka wa ta'ala zati makko on no e kala nokku ɗum ɗon no luutodiri e nususul kitabi kañumma e nususus sunna e aqwal salafi salih amma ko yowodiri kon e fiyake kañum oɗo istiwa ko ahli sunnati wal jama'a ɓe jogiti kon ko wono imamu malikin ɓe makiri non al istiwa'u ko o ma'lum wal kayfu ko o majhul wal imanu bihi ko wajib was su'alu anhu ko bid'ah mana muɗum al istiwa'u ko ma'lum tuwugol makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o ɓanto ka dow arshi makko ɗon ɗo ko hunde nde tawata ko andande ko waɗi noon kanko jomi men o ɓangina ni en ɗum e nokkeli jeɗɗi ka qur'anare makko teddunde kadhalika nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe ɓangina ni en ɗum ka sunna maɓɓe selluɗo idan ko amrun ma'lumun bi nususil kitabi was sunna ɗum ɗon no anda kono amma alkayf mbaadino kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o woniri dow ton si kanko Allah subhanahu wa ta'ala o dari walla o waali ma o jooɗi ma ko honno o woniri ton ɗum ɗo ko majhulun lana ko majjana ɗum en enen wallon ko jiyaɗum e min umuril ghaibi allati la yuqalu fiha illa bil wahyi o jiyaɗum e piiji ɗi tawata ko piiji wirniɗi ɗi wowlatake e muɗum hay e hunde siwana si wahyu ari jomi meɗen tabaraka wa ta'ala o holli en wonde en huɓinotako hay e hunde e andugol mo siwana yeru ko andiniri en kon imma bil kitabi wa imma bis sunna wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha kanko Allah wi wala yuhituna bihi ilma idan andugol mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala e sifagol mo ko be wonen honɗum ɓaawo alkitabu was sunna ko waɗi si tawi kamɓe imamu maliki ɓe maki alkayfu ko majhul Allahu tabaraka wa ta'ala o wi en tu wonde kanko Allah azza wa jalla ala al arshi istawa o wi thumma stawa ala al arsh o jantanaki en kayfiya ko honno o woniri dow ton wa nafsu shay nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe kadi ɓe jantanaki en ko honno e mbaadi kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o woniri dow ton idan alkayfu ko majhul ɓe maki wal imanu bihi ko wajib gomɗingol ɗum ɗo wonde kanko Allahu tabaraka wa ta'ala sa'ida wartafa'a wa ala wastaqarra ala arshihi ɗum ɗo ko amrun wajib ko hunde nde tawata ko hunde waɗɗinde sabu non honɗum kanko jomi meɗen tabaraka wa ta'ala ko kanko humpiti en ɗum nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe humpiti en idan ko khabarun ilahiyun wa khabarun nabawiyun al imanu bihi ko wajib ɓe maki wassu'alu anhu bid'a landagol non fii kayfiya kañum kanko Allahu tabaraka wa ta'ala no o woniri ka dow arshi makko ɗum ko hunde nde tawata ko sincande no ko bid'a ko waɗi Allahu tabaraka wa ta'ala nde o janganno Jibrilu alayhi salatu wassalamu ɗen nde tawata ko ayeje al istiwa Jibrilu landanoki mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ya rabbi kayfa stawayta ala arshik jomi ko honno woni no wonirɗa ka dow arshi maɗa Jibrilu landaki Jibrilu alayhi salatu wassalamu kamɓe kadi nde ɓe janganno ɗen ayeje nelaɗo alayhi salatu wassalam
nelaɗo on kadi landanoki jibril ɓema kali ya jibril kayfa stawa rabbuna ala arshihi kono jomi meɗen tabaraka wa ta'ala woniri kadi arshi makko nelaɗo alayhi salatu wassalamu kamɓe tigi fi dawrihi kamɓe kadi ɓe jangani ɗum sahabaɓe ɓen sahabaɓe e hoore muɗum heɓaki hay goto e maɓɓe ɓawo o nande ɗinɗon makuji fop kañum mayɗen ɗon ayeje fop hay goto e maɓɓe landaki nelaɗon alayhi salatu wassalam ya rasulallah kayfa stawa rabbuna ala arshihi wa hakada kamɓe sahabaɓen ɓe jangani ɓeɗo tabi'inaɓe ɓen kadi landaki idan artugol ma an neɗɗanke on ɓawo ɗon landoɗa mbadi ɗum ɗon la shakka ko su'alu mo tawata ko o su'alun mukhtara o su'al mo tawata ko su'alu bid'a ko landal ngal tawata ko landal bid'a si tawino hawri andugol kayfiyya kanko Allahu tabaraka wa ta'ala no o woniri ka dow arshi makko si tawino hawri ɗum ko hunde nde tawata ko waɗɗinde la bayyanaha ay al-kayfiyya rabbuna tabaraka wa ta'ala Allah azza wa jalla banginayno ɗum ko honno woniri to wa nafsu shay nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe banginayno si tawi kadi hawri andugol kanko Allahu tabaraka wa ta'ala kayfiyata istiwa'ihi ala al-arshi si ɗum no marino nafoore ko pellet nelaɗo on alayhi salatu wassalamu ɓe landotono jibrilu fimu wa hakada sahaba ɓe landotono nelaɗo alayhi salatu wassalam kono arala en nafoore hay e hunde andugol kanko Allahu tabaraka wa ta'ala kayfa stawa ala arshihi idan ko waɗɗi en kon ko jaɓugol wonde kanko Allahu tabaraka wa ta'ala istawa ala al-arshi bi dhatihi ɗum ɗo ko amrun wajibun alayna an nu'mina bihi wa an nusaddiqahu ɗum ɓe maki ala al-arshi ka dow arshi istawa kanko Allahu tabaraka wa ta'ala woni ko o towi o ɓanti wa ala al-mulki ihtawa e dow laamu ngun kadi kanko Allahu tabaraka wa ta'ala woni ko o huɓindi ma'ana muɗum kanko Allahu jalla wa ala himo huɓindi laamu ngun ngu dendaningal mayru ay ɗo ala al-arshi istawa wa ala al-mulki ihtawa oɗo siyaq maɓɓe kamɓe Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zayd al-Qayrawani no ɓe addiri mo ɗo non wana Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad ɓe makiri non ka sharhu maɓɓe قطف الجنداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني بماكي أودو سياق نهل قويتة وستوي كم بمؤلف يرد على الأشاعرة كوادي نون أشاعرة كم بوئي وند على العرش استوى أي على العرش استولى كم يذكرون الملك يونون كم بشيخون بسن نردي بأدي على العرش استوى بهكي يسر على الملك احتوى أي تفريقا بينهما هذا ردا على العشائرة الذين يفسرون كلمة الاستواء ماذا؟ بالتولي ولوك رد عليهم بماكي وعلى الملك دولة منهم احتوى دندان المجو ونكنكو الله تبارك وتعالى همه بني قلقل ون الملك كله بيده تبارك وتعالى الله عز وجل وي تبارك الذي بيده الملك heewi moƴƴereji on mawni on mo tawata ko e jungo makko woni laamu ngu ngu dendaningal mayru ko e jungo Allah azza wa jalla ngol ɗum waɗi so wi lillahi mulku samawati wal ardi wama fihinna o wi ko Allahu tabaraka wa ta'ala wodani laamu asama'uji ɗin jeɗɗi kañumma e leyɗe ɗen jeɗɗi e dendaningal ko tawata konko ko woni e nder ɗin ɗon e ko woni hakkunde majji e aya go kanko Allahu o wi wonde walillahi mulku samawati wal ardi wa ila Allahi walla wa ilayhi al-masir no heewi ka kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o jantani en fiyake nguɗo laamu makko kanko Allahu jalla wa ala ha o wi qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa
dhillu man tasha'u biyadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir. Idan gudo laamu gudendanigal mayru ko e jungo makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala woni kanko woni malikul mulki jeydo ko wiyete ko laamu. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha, kanko Allahu mo okkalamu makko ngon kala mo moyi okkude. Idan wa ala al mulki ihtawa e dow laamu ngon gudendanigal mayru ihtawa kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o hubindike maana mudum ahata al mulka kullahu kanko tabaraka wa ta'ala o hubindike laamu ngon gudendanigal mayru. Kambe sheikhum be wadi tafriq bayna al istiwa'i ala al arshi wal ihatati bil mulki holli wonde ko piiji di tawata ko sertudi be maki walahu ko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala wodani kadi al asmaul husna inde moƴƴe ɗen ɗe dendanigal majje wasifatul ula e sifaji ɗi tawata ko towuɗi ɗin ɗi dendanigal majje. Asma'ullahi tabaraka wa ta'ala kulluha husna wa sifatuhu jalla wa ala kulluha ula. Inde makko ɗen kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ɗe fop ko ɗe moƴƴe, sifaji makko ɗin ɗi dendanigal majji ɗi fof ko ɗin towuɗi. Koko yowndire fiyake asma'ullahi tabaraka wa ta'ala wa sifatu. Allahu jalla wa ala kanko tigi o holli en wonde lahu asma wa lahu sifat. Nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe holli en ɗum. Kanko jommeɗen tabaraka wa ta'ala o wi walillahi al asma'ul husna fad'uhu biha. O wi ko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala wodani inde moƴƴe ɗen ɗe dendanigal majje noddiremo ɗen. Kanko tabaraka wa ta'ala o wi qul ud'u allaha aw ud'u arrahmana ayyamma tad'u falahu al asma'ul husna. O wi siɗon faala nodde Allah ma ɗum noddon arrahman, kala inde nde noddirɗon mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala e ɗen ɗon inde ko kanko wodani inde ɗe tawata ko inde mawɗe ɗe. O wi lahul asma'ul husna ko kanko wodani ɗeɗo inde moƴƴe ɗe dendanigal majje. Wona noon nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe tigi o hoore maɓɓe wono ardi noon ka hadis Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wondo ka sahihu Muslim o jiya e ko ɓe tororayno Allahu tabaraka wa ta'ala ɓe makayno as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'atharta bihi fi 'ilmi al-ghaybi 'indak. Nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki miɗo tororama kala inde nde innuɗa hoore maɗa. Ko wana noon ka hadith Abi Hurairata radiyallahu anhu wondo ka sahihain ɓe maki inna lillahi tabaraka wa ta'ala 99 isman 100 ghayru wahid man ahsaha dakhala aljannata. Ɓe maki Allahu tabaraka wa ta'ala himo mari inde ɗe tawata ko inde 99 temedere mankude wotere. Ɓe maki kala neɗɗo mo tawata o moftiɗen ɗon ka andugol ma'anaji majje on, ka gollitirgol konko ɗe firi, ka gomɗingol konko ɗe tindini, e ka nodditirgol mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala torora mo ɗen ɗon kala waɗɗo ɗum ɗo dakhala aljannata o natay aljanna. Idan ɗum ɗo ko tabintinangol en wonde kanko Allahu azza wa jalla himo mari inɗe ɗe tawata ko inɗe moƴƴe. Jonon ɗeɗo inɗe makko kanko subhanahu wa ta'ala inde makko kala ko inde nde tawata yatabammanu sifatan lahu. Kala inde nde o mari kanko Allahu azza wa jalla ko inde nde tawata ko tindinde sifa mo o sifitori. Sifa mo o sifitori. Koko yowndiri fiyake asma'ullahi jalla wa ala wa sifatuhu. Karmokoɓe ɓen ɓe maki wonde asma'ullahi wa sifatuhu ko tawqifiyya. Inde makko ɗen e sifaji makko ɗin ko daranteɗum. Daranteɗum ha tabita ka Qur'ana kenyum ma e ka sunna. Tabaraka wa ta'ala la yusamma bismin إلا ما سمى به نفسه أو سماه به
رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا يوصف بصفة إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. o innatake inde hay'e wotere siwanande kanko o inni hoore makko ma nelaɗon alayhi salatu wassalamu inni mum. o sifatake kadi sifa hay'e goto siwana mo o sifi hoore makko ma nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe sifimo kanko allahu jalla wa ala. ko ɗum woni ma'ana asma'ullahi wa sifatuhu tawqifiyya. neɗɗo o darotako kanko tun o miijito ha o wiyani ndeɗo inde no laɓa, ndeɗo inde no foti, idan ndeɗo mi innande Allah tabaraka wa ta'ala la. Allahu azza wa jalla ko kanko wi'ata hoore makko ma nelaɗo on alayhi salatu wassalam. ko ɗum ni ma'ana asma'ullahi jalla wa ala wa sifatuhu kodi tawqifiyya. ɗon noon ko yohodiri e fiyake kañum ɗeɗo inde makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ko inde ɗe tawata aslan la ya'lamu adadaha illa huwa rabbul izzati wal jalal. anda ittiri majje limore majje siwana kanko Allahu jalla wa ala. kanko tun andi limore majje. amma ko nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe maaki ko ka hadise abi hurairata radiyallahu anhu mo jantiɗen nanen inna lillahi 99 isman. ɗum ɗo wana min baabi alhasri, wala min baabi ko wiyete kon alhasr, yani wana moftugol holla inɗe makko ɗen ko ɗeɗotu. seede muɗum sen darti ka hadis ibni mas'ud mo attiɗen jantade wonɗo on ka muslim nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe tabintini wonde allahu azza wa jalla no mari inɗe ɗe tawata ko jiyaɓe makko go o andini o andinali ɗe jiyaɓe makko go. bal mo mari inɗe goo ɗe tawata ɗen ɗon o andinali ɗe malaikajo o andinali ɗe jiyaɗo makko hay'e goto kanko tun hertori. aw allamtahu ahadan min khalqik. ɗum ɗo ko hollay ɗum wonde no wodi ko andinta woɓɓe goo ko andinali woɓɓe. aw ista'tharta bihi fi ilmi alghaybi indaka. ɗum holli wonde ɗum ɗon ko kanko tun andi o andinali hay'e goto. idan ɗum ɗon holli wonde inɗe makko ɗen kanko subhanahu wa ta'ala anda ittiri majje siwana kanko tun. anda ittiri majje no ɗe fotata siwana kanko Allahu tabaraka wa ta'ala tun. kañum ɗen inɗe makko ɗon kanko subhanahu wa ta'ala minha ma la yutlaqu illa alayhi. no e majje ko tawata wellitatake sina e makko, ma'ana muɗum asma la tusamma illa Allah tabaraka, yani la tusamma biha illa Allah jalla wa ala. innatake ɗen ɗon inɗe siwana kanko subhanahu wa ta'ala tum. misal muɗum Allah, oɗo ismu aljalala woni Allah, la yutlaqu ala ghayrihi tabaraka wa ta'ala. goto wi'atake nden ɗon inde sina kanko Allah azza wa jalla tum. ɗum waɗi dagota ko sellata wi'ugol goɗɗo Allahi. no ko amrun mamnu'un shar'an, ko min babi itlaqi asma'illahi tabaraka wa ta'ala ala ghayrihi. asma la tutlaqu illa alayhi. non dagotako wi'ugol goɗɗo Allahi no harmi shar'an. ko wana non ismu arrahman, nden no gadi ko inde nde tawata la yutlaqu ala ghayrihi. arrahman la yutlaqu ala ghayri llahi jalla wa ala. goɗɗo go innatake nde ko wonamo kanko Allah. ɗum waɗi dagotako wi'ugol goɗɗo rahman ko wona Allah azza wa jalla, ɗum ko shirkun billah. ko wana non malikul muluki, jeyɗo lanɗo laamuji ɗin on kadi kanko Allahu tabaraka wa ta'ala tun innete. nden ɗon inde goɗɗo go wi'atake e sifa arhamar rahimin ko nandi sifa ɗin piiji. nden ɗon inde fof ko inde ɗe tawata la yajuzu itlaquha ala ghayrihi tabaraka wa ta'ala. jonnon minha ay min asma'ihi tabaraka wa ta'ala ma yajuzu itlaquha ala ghayrihi duna i'tiqadi almusawati baynahu tabaraka wa ta'ala wa bayna almusamma biha fi sifati. wodi e majje ɗe tawata no dago ka goɗɗo inneɗe
kono hara e hoore ko innuɗa neɗɗo on ɗe ko hara a fiɓa wonde kanko e allahu tabaraka wa taala hiɓe fota e ko kañum inde ɗen tindini ko bal hiɗa fiɓi wonde kanko allahu tabaraka wa taala e on mo noddirɗa ɗen ɗon inde ka sifitorgol sifa ko inɗe ɗen tindini kon ɓe fotata e ɗum ɗon few sifa honɗum ismul malik almalik allahu azza wa jalla wi wa qala almaliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat o wi wa qala almaliku tuni bihi astakhlishu li nafsi idan on ɗon si innama wa qala almaliku lando o wi'i allahu azza wa jalla kanko e hoore makko min asma'ihi almalik joni noon est ce que allahu tabaraka wa taala laamu makko ngun e laamu on ɗon ngun no fota la fotata idan si a wi'i lando o wi'i almaliku masalan sa inni joni malik ono salman ma inni malik abdul aziz ma malik fahad e ko nandi e sifa ɗin piiji e hoore hiɗa fiɓi wonde konko wiwɗamo lamɗo ɗon laamu makko ngun ko hatti koye nder saudiyatu no la ba'sa bi on amma si a wi'imo malik a gayni a hiɗa tabintini wonde sifa ko allahu laami kon ko sifa ɗum ɗon o laami ɗum ɗon ko shirkun billahi la yajus jagotako misal ɗin mangal sen ɗetti ismu arrahim nden noon kadi ko inde nde tawata no dago ya wellitude e dow goɗɗo goo ko wona allahu azza wa jalla kono hara hiɗa fiɓi wonde yurmede on ɗon nden e yurmede allahu nden nagogo kono allah tabaraka wa taala o welliti ɗum e dow nelaɗon alayhi salatu wassalam o wiɓe koɓe ra'ufun rahim e suratu tawba ka sakkitoɗo ra'ufun rahim arra'uf ko ismun min asma'illah arrahim ko ismun min asma'illahi azza wa jal allahu tabaraka wa taala wellitide dow nelaɗon alayhi salatu wassalam kono no anda wonde sifa ko allah tabaraka wa taala sifitori kon ka ra'fa e sifa ko o sifitori kon ka rahma e ko nelaɗon sifitori kon na goto idan sifa ɗen ɗo ni e al aziz ɗon kadi no sella qalu ya ayyuha al azizu massana wa ahlana dur wa ji'na bi bida'atin musjatin fa awfi lana al kayla wa tasaddaq alayna ɗum ɗo ko be neɗɗo on o faama ɗum ɗo o anda ɗum ɗo wano yimɓe ɓen no wadde iskal e muɗum moƴƴa woɓɓe no ɗettude inde allahu tabaraka wa taala ɗe tawata wellitatake e goɗɗo goo ko wonamo ɓe wellitana ɗe goɗɗo goo ko wonamo ko jelo nanten ɗo ɓe naalaji allahi ma bappa allahi ma koto allahi non ko shirk allah ko ismun min asma'illahi azza wa jal wanno joomi men tigi hino gollitiri allahi fi qur'an hara ko bil kasra buy ananaynoyna koto rahmani ma alaji ramani sa inni ɓete ramani awa gasi ala mushkil ɓa ko ramani wiwɗa kono sa inni rahman a welliti ɗum e dow goɗɗo ko hunde nde tawata ko tana molanaɗo no wodi woɓɓe goo kadi ɓe tawata ko jogitiɓe hulu si ɓe nani goɗɗo no inna goɗɗo malik masala hara ko abdul malik yo innete ɓe innimo malik e nanay ɓe inna ye dagotako ko allahu tu wiyete malik ma si tawi goɗɗo no inni abdourrahim goɗɗo innimo rahim ɓe inna ɗum dagotako ko allahu tu wiyete rahim ma goɗɗo no inni abdul aziz ɗo innimo aziz ɓe inna dagotako la ɓanginan mo tu wonde ko ɓuri moƴƴude kon ko yo takku abdu on ɗon kono hollamo si o wowlay ɗum ɗa no dago kono koye hoore ngol ɗo laawol si koye ngol ɗo laawol dagotako so si ɓari ɗon piiji sa ardi e ɗum ɗon a tawi neɗɗo bidaa o tata ko ƴuufanɗo yimɓe sunna ɓe moƴƴa ari ɗo tun a innimo goɗɗo dagotako ka wiye malik o innama wa qala al maliku tuni bihi astakhlisuhu li nafsi kon ɗum yiɗa e ɗum ɗon wiyamon na sa innimo goɗɗo wiyatake rahim o innama allahu le wi'ine laaɗon ko raufur rahim sa inni goɗɗo wiyatake aziz e allahu wino annabi yusuf aziz ya ayyuha al azizu massana wa ahlana dur idan ko hiranɗa sharia dina kan wo ko hiranɗa sharia dina kon kun mutawassitan fil amri wonu neɗɗo tummiɗo ko hakkunde idfa'a anil haqqi bil haqqi jiwngiran gonga on
ko non yaltoyta sina ɗum sa feƴƴiti gokkunni a hawrodira yimɓe bida gono ton ɓe ɓiƴete ta ala ka yaltira kono si a jokkiri no qur'ana e sunna ardiri non no salaf famiri no a yewta yeru ko qur'ana e sunna woli kon ala fahmi salafi heɓata lawol ngol goɗɗo ɓiƴatama e muɗum bi idnillahi azza wa jalla ko wana noon ko yowodir kon e fiyake ɗiɗo sifaji makko kanko allahu azza wa jal sifatuhu tabaraka wa taala ala qismayni sifatun dhatiyatun wa sifatun fi'iliyya sifatun dhatiyatun wa sifatun fi'iliyya إنما صفات ذاتية هي الصفات التي لم يزل الله ولا يزال متصفا بها هي تتعلق بذاته وصفة جديدة الله عز وجل أسيرالي كانكو تبارك وتعالى أسيرتاك لمصفة تريد هدي يونير ذات مكو وانا صفة العلم صفة السمع صفة البصر صفة الوجه ونندي صفة دينه وصفات تتعلق بذاته جل وعلا لا يزال متصفا بها لم يزل ولا يزال متصفا بها لأنه صفة دي كانك الله تبارك وتعالى أسيرا لمصفتوري وسيرتاك لمصفتوري وأنه سأيني جوني gandal Allah tabaraka wa ta'ala ngal est ce que ayna ko gila saay kaarijo Allah fuddi andude ko ha saay kaarijo andata dum no wawlo woltak sayni yeso makko ngon ayna ko gila saay kaarijo hebi yeso odo saay kadi si feƴƴi ngoyi way la idan kala sifa motata ko yondirdo e zati makko on kanko Allah azza wa jal mo tawata o serali mo sifitori mo serata mo sifitori on sifa ko di wiete as-sifatu الذاتية فكر دمرن كو الصفات الفعلية إنهم كصفات تتعلق بمشيئته تبارك وتعالى إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها معنى كصفات يوندر دي مشيئة مكو أمويا مكو سي أموي أو وددي سي أمويالي أو أتشدي مثلا صفة النزول صفة تبقى حكى أسماء أرانو حين يبقى ثلث الليل الأخير ننكو صفة فعلية تتعلق بمشيئته جل وعلا إن شاء فعلها وإن شاء تركها هو ننو صفة الاستواء وصفة فعلية تتعلق بمشيئته تبارك وتعالى الله عز وجل ونقول مكو كهور عرشي لذلك بداية وودني دون فوتغول وانو تاغو عرشي اون سكانكو الله عز وجل وني هور مكو عرشي اون يدن اندي للعرش بداية بلا شك ما دام عرشي اون مري بداية كانكو الله تبارك وتعالى ونقول مكو كهور عرشي مري بداية كل ودي سوي ثم استوى على العرش اذا الاستواء كو صفة فعلية kami gawa sifatun fi'liyya wodi e karmo ko ben jantotobe fi ko wiete sifatun khabariyya ana Sheikh Usaymin sinama sifatun khabariyya don non ko jiyadu min as-sifati adh-dhatiyya kame ko be innata as-sifat al-khabariyya yani ko allati bin-nisbati lana tu'addu min al-a'ba ko din sifaji di tawata sidi dambama e meden enen ko kontite di tere كالوجه واليدين والعينين كنان دي صفة النمتيج والسمع كم بكديدو بينتا الصفات الخبرية بإن كم الصفات الذاتية صفة العلم والقدرة كنان دي صفة النمتيج نزباني شيخ سامين كم الصفات الذاتية ko be wi'ata dum non ko kala ko tawata kon Allah azza wa jalla serali himo sifitori kono harasi dambama e meden enen dum kontatake tere amma ko tawata kon enen si wiyama yeso kaari ngon gite kaari ngon juude kaari den gite kaari den juude kaari den ala nen andi ko tere wi'a idan sifa in sifaji di Allah tabaaraka wa ta'ala jogiti wana yeso wana gite wana juude en kambe be wi'e dum non as-sifatu al-khabariyya ko wana non
بواتي كدي كم بشيخ سمين وندن ودي من صفات الله تبارك وتعالى التي ذاتية وفعلية معا صفة لتوتا إنهم كصفاج ذاتية كل صفاج كد فعلية معا سيدي التام من حيث الأصل دون كل صفات ذاتية سيدي التام كأصل كل صفاج لتوتا الله عز وجل لم يزل ولا يزال متصفا بها كالكلام وننسي إنما الله تبارك وتعالى يتكلم ومن إن تولي وولغل الله في زمن كاري وفؤي وولد كان عز وجل أسيرالي أوولا أسيرتاك دي مصفترا أوولا كنو من حيث الآحاد أي من حيث آحاد الصفة كسنغو صفة كانكو يهوري مكو سيودتا ما كانكو تنغو درناما دونكو صفة فعلية وأن تتعلق بمشيئته عز وجل وإن شاء تكلم وإن شاء لا يتكلم أو أتى عندك الله عز وجل دائما هم وولة هم وولة هم وولة هم وولة بس يوموي وولة سيوموي على كاري وولة قول أكيد هم وولة ثم ده يوموي وولة قول وولة إذا سدارا من حيث آحاد الصفة فهي يعني فاهمين إذا ستبي هوري عند تيرندو hara ko en yaltin ko karmo ko ben fecci kon fu en inna sifatullah azza wa jalla ala arba'ati aqsam no hara en hawtindir kongudi mabbe ni fu القسم الأول هو الصفات الذاتية هي التي تتعلق بذاته جل وعلا أي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدرة ونحوها. القسم الثاني كصفات خبرية هي التي بالنسبة لنا تعد من الأعضاء كالوجه واليدين والعينين والسمع ونحو ذلك. القسم الثالث هو الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته جل وعلا إن شاء فعلها وإن شاء ترك كصفة الاستواء وصفة النزول وصفة الضحك وصفة الغضب ونحوها. القسم الرابع هو الصفة التي هي ذاتية وفعلية معا كصفة الكلام هي من أصلها صفة ذاتية ومن آحادها فهي صفة فعلية كالكلام. فهمت؟ ورمماكي وله وكانكو الله عز وجل ودني الأسماء الحسنى إن مؤيد فب مجي والصفات العلا كان يما إدو صفاجي دي تاوتا كو صفاجي مونو توودي دي لم يزل كانكو الله أسيرالي بجميع صفاته هم وندي أدندنيغال صفاجي مكودي وأسمائه إند مكودي لم يزل بجميع صفاته ودي تفصيل ودي صفاجي ودي تاوتا هراي لم يزل بجميع صفاته يعني من حيث الأصل كأصلي كانكو الله تبارك وتعالى أسيرا لتوقو الصفات الذاتية كوانا نون كانكو الله تبارك وتعالى صفات الفعلية من حيث الأصل. أما سياري من حيث الآحاد الصفات الذاتية إنهم كانكو الله عز وجل لم يزل متصفا بها. أما الصفات الفعلية إنهم صفات تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء تركها. النظمان يقولون عمر التفسير نا إنه قل وني أسيرالي هم وني صفاجي مكودي فب كانكو تبارك وتعالى على الإطلاق. بس يا واتا إن دو وني كانكو الله عز وجل سايكا له مجلدتو يوني أجلي أتكي أين سايكا له مجلدتو سايكا له متكودتو
no yaday mo jalde mo tikkude adata idan sen detti as-sifat wana jantorɗen noon az-zatiyya ɗin noon kanko Allah azza wa jalla lam yazal wala yazalu muttasifan biha min haythu al-asli wa min haythu al-ahad ɗin noon o seerali mo sifitorɗi few kal ilmi wal qudrati wal wajhi wal yadayn wa al-aynayn was-sam'i ko nande sifa ɗin noon amma se yaari wonde ka as-sifat al-fi'liyya ɗiɗo sifaji ko sifaji ɗi tawata kanko Allahu tabaraka wa ta'ala asli on mo sifitori kanko Allah azza wa jalla amma kandi sifaji ɗin tigi heɗi yowdiri honno e muuyago makko ngon ko si o muuyi o waɗat so muuyalo watta hono sifatu nuzul aynayɗo Allah azza wa jalla ala seerude mo tippade la idan lam yazal bi jami'i sifatihi tafsil on ko be addam wa asma'ihi e inde makko den ɗum ɗo ko few lam yazal bi jami'i asma'ihi inde makko den kanko tabaraka wa ta'ala don ala innugol ko ismun zatiyyun ma ko ismun honno wiyete fi'liyullah Allah azza wa jalla lam yazal wala yazalu yusamma bi ta'ala kanko Allahu o towi an takuna nde latoto sifatuhu sifaji makko ɗin makhluqatan koɗi tagaɗi o towi ɗum kanko sifaji makko ɗin wana tagaɗi few sifaji makko ɗin kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ko sifaji ɗi tawata no woniri noon zati makko o wana tagaɗo ko non woniri sifaji makko ɗin wana tagaɗi wa asma'uhu o towi kadi kanko Allahu tabaraka wa ta'ala nde latoto inde makko ɗen muhdathatan ɗe tawata ko fuɗɗaɗe inneteɗe ɗe ɗo ko sincaɗe Allah tabaraka wa ta'ala ko saayi kaarijo o wi hoore makko nde ɗo inde hari ka arande lawol o wiyatake nde o wiyano nde hoore makko famane sifaji inde makko ɗen kanko tabaraka wa ta'ala wiyatake ko o zaman ɗo o fuɗɗiɗe innitade kanko himo jogitiɗen ɗon inde mo wondi e majje lam yazal biha sifaji makko ɗin kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ɗi wiyatake ko ɗi tagaɗi sifa makko hay e goto wana tagaɗo sifaji makko ɗin ka zatihi heɗi waywa zati makko hay goto e majji tagaɗo sabu ɗum waɗi ha si tawi sifaji makko ɗin kanko Allah azza wa jalla goɗɗo wondirayɗi goɗɗo molorayɗi pasque si tawi ko ɗi tagaɗi ni dago tano ko wondirgol ɗi dagotako kadi molorgol neɗɗo wi'ay bi izzati llahi wa bi jalalihi ara o wondiray on izzatullahi ko sifatun lillahi ka jalalullahi ko sifatun lillahi ka no dago wondirgol ko taga dagotako ko shirkon billah ko wana noon kanko neɗɗanke on e hoore muɗum o wiyay a'udhu bi izzati llahi wa qudratihi miɗo molora teddungal Allahu ngal kañum ma e mangural makko ngal e hattande makko nde goɗɗo moloray ko taga molorta ko taga delaɗo alayhi salatu wassalam tege ɓe janni a'udhu bi kalimati llahi tamma no anda wonde kalimatu llahi tammat a'udhu bi kalimati llahi tammat kalimatu llahi ko sifatullah joni noon si tawi no ɗin ko ɗi tagaɗi kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe molortano idan sifaji makko ɗi wana tagaɗi wana noon inɗe makko ɗen kadi wana sincaɗe fu ɓe maki kallama Musa bi kalamihi alladhi huwa sifatu dhatihi ɓe maki kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o yewti annabi Musa yewtere makko nde tawata ko sifa zati makko kanko Allah Allahu wi wa kallama Allahu Musa takliman Allahu yewti annabi Musa yewtugol on takliman ɗon ko min babi ta'kid o yewti annabi Musa yewtugol ka hollugol wonde pellet ko yewtore o yewti annabi Musa kamɓe annabi Musa alayhi salatu wassalam nde ɓe arno li miqati rabbihi Allahu wi wa kallamahu rabbuhu joomi maɓɓe yewti ɓe kamɓe annabi Musa
idan ɗum ɗo ko hollay ɗum wonde kanko Allah tabaraka wa taala yattasifu bi sifatil kalam wana annabi Musa tun o yewti kanko Allahu tabaraka wa taala o yewti Jibrilu alayhi salatu wassalam ko waɗi noon o wahyu ko Jibrilu alayhi salatu wassalam ɓe tippinni e ɓeɗo nelaɓe Allahu azza wa jalla ɓe dendanigal maɓɓe sen ittiɗo wana annabi Musa en ɗettiɓe ya luttuɓe fof defte ko Allah tabaraka wa ta'ala tippini ko e dow maɓɓe o janga woni Jibrilu ɓe nana Jibrilu alayhi salatu wassalamu kamɓe kadi ɓe ara ɓe tawa kañum nelaɗon ɓe jangana mo ko Allah subhanahu wa ta'ala neliri ɓe wa nafsu shay kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o yewtidi kadi e Adama laɗon alayhi salatu wassalam ko ɗum ɓe maki wonde Adama ko nabiyyun mukallam ko annabajo mo Allah azza wa jalla yewtidi ko ɓe waddi ka nder aljanna fu e konko ɓe waddi fewndu tun o tagi Adama fiyake inɗe ɗiɗo piiji kanko Allah o andini Adama ha gas o landi malaikaɓe fi muɗum tawi ɓe anda Allah azza wa jalla yamiri Adama yo Adama humpitu malaikaɓe yeeso ɗum kanko Allah tabaraka wa ta'ala o rentini Adama e bone Iblisu alayhi la'na kamɓe Adama ɓa Iblisu alayhi la'na ari so wonsiniɓe ɗum noon fof ɓawti ɗum Allahu azza wa jalla yewtidi e maɓɓe kamɓe Adama alayhi salatu wassalam ko wana noon kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o yewtidi kadi e nelaɗon alayhi salatu wassalam ɗon ɗo ka Isra wal Mi'raj ma ɓe ƴawidi e Jibrilu alayhi salatu wassalam ha ɓe hewti ka tawata Jibril wawata feƴƴude kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam Allah azza wa jalla towniɓe ha takko makko ɓe yewti ay nder ɗum kanko Allah subhanahu wa ta'ala o farli ɗiɗo waktuji ɗi tawata asli on ko waktuji 50 wonni nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe yiltiyaɓe tawi annabi Musa ka asama nayaɓo annabi Musa landiɓe ko ɓe waddi e jomiraɗo on ɓe sifaniɓe fi ɗiɗo waktuji on sati annabi Musa makani ɓe wonde mofte maɓɓe nen tenata waktuji 50 e nder nyallal e jemma yo ɓe yilto ɓe jeejo e Allah subhanahu wa ta'ala ɓe waɗi ɗo yaha yilto hakkunde annabi Musa e Allah jalla wa ala ha lutti waktuji 5 tawi ko ɓe yiltoto ko fof ɓe yewtida e woni Allah subhanahu wa ta'ala arna Jibril wonno nantinde fewno on sati waɗi si Allah wi tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat famine idan na annabi Musa tun Allah tabaraka wa ta'ala yewti jono ɗum ɗo ko dambugal tabintinangol mo kanko Allah tabaraka wa ta'ala sifatul kalam ruttugol e dow ɓeɗo ɓe tawata ko saliɓe ɗum ɗon wi'uɓe wonde kalamullahi tabaraka wa ta'ala ko makhluq jahmiya kamɓe ɓe wi wonde kalamullahi azza wa jalla ko makhluq Jahm ibn Safwan o wi Allahu tabaraka wa ta'ala wonno dumunne mo tawata ko juutuɗo yeeso ɗum khalaqa li nafsihi kalaman kanko Allah tabaraka wa ta'ala o tagani hoore makko kongol wa hakadha ilmuhu kanko Jahm ibn Safwan o wi Allah tabaraka wa ta'ala makatha zaman tawil ma kana indahu ilm thumma khalaqa li nafsihi ilman oɗo ko neɗɗo mo tata haqqille ɗen ko haqqille bonde amma ɓeɗo ɓe tawata ko ɓe asha'ira kamɓe ɓe wi wonde si wiyama kalamullahi tabaraka wa ta'ala haray ko honno ko ibaratun anhu jalla wa ala ma'ana mun kanko Allah tabaraka wa ta'ala la yatakallamu bi harfin wala yatakallamu bi sawt wala yatakallamu bi ma'na bal yu'abbiru al-kalam ko ibara anhu Jibril alayhi salatu wassalam ɓe faamay woni ko Allah tabaraka wa ta'ala faandi kon ɓe ara ɓe yottina ɗum ɗon e annabaɓe makko ɓe nelaɓe makko ɓe onde Allahu yewtata tawa ko hurufaje yowodiri o yewtata tawa ko hito o yewtata tawa ko ma'na faamotoɗo kay noon ahli sunnati wal jama'a kamɓe ɓe inni wonde kalamullahi tabaraka wa ta'ala ko sifatun min sifatihi tabaraka wa ta'ala lam yazal wa la yazalu muttasifan bi al-kalami kanko Allah azza wa jalla o serali himo sifitori kongol o sertata kadi mo sifitori ɗum min haythu al-asl o yewte jonno yatakallamu bi harfi o yewtira e harfu wa huruf e hurufaji
وبصوت ويوتر هتوكت وبأية لغة شاء إكلا هتونغ أموي إكلا حالك كانك الله عز وجل أموي يوتر ولا شيخ سمين بيوتنون بوالي تفصيل مولانا كشرح عقيدة السفارينية بما كي وند سندتي إن إني وند يتكلم بحروف الله عز وجل ويوتر حروف عجب ينفوي دنجبي وند القرآن كلام الله الله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله أي حتى يسمع القرآن ثم أبلغه مأمنه إذن أولو القرآن كلام الله انفهدن عندي ون القرآن كمركب بماذا؟ بحروف وانا حروف آجة يوانيري كحروف آجة سينتبنتني ون القرآن كلام الله انتبنتني ون القرآن مركب بالحروف هري هولي هولو الله عز وجل يتكلم بحروف ويتكلم تبارك وتعالى بصوت وولي ريك بهتو أحيانا يرفع الصوت وأحيانا يخفض الصوت لون ده أبانت هتو كانكو تبارك وتعالى لون ده أتبنا هتو الله عز وجل وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وناديناه من إوني النبي موسى المنادات ابن عثيمين بماكك بصوت مرتفع إنما كاري إوناما أرايكو هيتو جولونغو وجولاكو هيتو تو الله تجي وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين kanko jomi meden o watti yeso don wa qarrabnahu najiya men banni be kamme annabi Musa men gundudi e mabbe al munajat sinna makari gundo dama hito gontowi to wali al munajat ko bi sautin munkhafid idan yatakallamu tabaraka wa ta'ala bi sautin ahyanan yarfa'u as-sawta wa ahyanan yukhfiduhu ويتكلم تبارك وتعالى بأية لغة شاء ويوتي كدي إكالا حالك كانكو الله عز وجل أموي يوتي ديمون ونون اللغة التي كلم بها آدم ليست هي اللغة التي كلم بها موسى والتي كلم بها موسى ليست هي التي كلم بها محمدا صلى الله عليه وسلم حالك الله عز وجل يوتي دي كان آدم عليه الصلاة والسلام وانا كان ويوتي دي النبي موسى كان ويوتي دي النبي موسى كان وانا كان ويوتي دي نلانو عليه الصلاة والسلام كان بشيخ سمين بماكي حالك الله عز وجل يوتي دي كان آدم زمن آدم هاركو اللغة الشربانية وكان حالا وولتين الله تبارك وتعالى وكان دون حالا ويوتي دي مو يا النبي آدم عليه الصلاة والسلام بماكي وند أما كان حالك تواتكو كو يوتي دي النبي موسى كو اللغة العبرية حالة عبريا كو وكوني حالة بني إسرائيل ينقب أما حالك كو يوتي دي كان ينلانو عليه الصلاة والسلام كو بلسان عربي مبين كو حالة عرب كتواتكو لابو كبس السنة والجماعة هي جوجتي وند كانكو الله تبارك وتعالى يتكلم بمعنى أو ليكو أو لا تكون تانو مري معنى لا بد بس إنه يعني القرآن ما هيدا جابوا دنفهم معنى كوفاليكم كانكو الله عز وجل وكذلك يتكلم متى شاء كانكو الله أو لي سانغا دي أموي وولد ناديكو أولو دي يتا o wowlay sangande o muuyi wowlude o acca ɗo wowlugol sangande o muuyi wowlude amma dambugal tabintinangol mo kanko Allah azza wa jalla sifatu sukut deƴƴugol ɗum ɗon ko min babil ni alkhilaf bayna al ulama ana cheikh Usaymin kamɓe ɓe maaki wonde sifatu sukut ko sifatun thabitatun lillahi azza wa jalla bi nassin elano alayhi salatu wassalam ɓe maaki inna allaha farada fara'ida فلا تضيعوها كم بين لانو عليه الصلاة والسلام بماكي وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء
رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها وسكت عن أشياء. شيخ سامين بماكي النبي صلى الله عليه وسلم وصف ربنا تبارك وتعالى بأنه سكت، هذا يدل على أنه يتصف بصفة السكوت. بماكي هيا إلا دي إنما يتكلم متى شاء قسانا دي أموي أولتا إذا لم يتكلم فهو في أي حال؟ حالة السكوت كا ونو شيخ صالح علي الشيخ حفظه الله كم بماكي وند لا يوصف تبارك وتعالى بصفة السكوت. الله تبارك وتعالى وصفرتاك صفة يقول فيو بماكي كونكون الهدى عليه الصلاة والسلام بماكي دو وند وسكت عن أشياء ودقي بيجيغو معنى مونو لم يعلق عليها حكما شرعيا. كانكو الله تبارك وتعالى وفوالي هوردين دنيا ور شريعة ينكور ويالي دي هرمي ويالي دي دقي وكذي بماكي وند كانكو الله عز وجل لا يوصف بصفة السكوت يونون أندون حديث بنفسه شيخ الألباني كم بماكي تو الحديث ما صح حديث ينسى الله فلا كم يختلفون في ما يدل في الحديث. الشيخ الألباني يبين أن الحديث ضعيف فداري ونك غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام للقرضاوي كم بشيخ الألباني بماك الحديث ضعيف لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بماك وند لا خلق لوك بماك هو صفة ذاته ومن حيث الأصل، أما من حيث آحاد الكلام كصفة فعلية. فهمك؟ كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته أي في الأصل، أما من حيث آحاد الصفة فهي صفة فعلية. بماكي لا خلق من خلقه أي كونغول مكوغول كانكو الله تبارك وتعالى ونانغول تغانغول جيانغول اتغور مكونين ونجحم ابن صفوان وأذنابه ونبي أدرين بزعمهم وي وندن الله تبارك وتعالى يتكلم حقيقة لكن كلامه ليس صفة له بل هو خلق من مخلوقاته. يونون كم بشيخ وندو ابن أبي زيد القيرواني بماكي كلامه ليس خلقا من خلقه كونغول مكونغول كانكو الله هو ناتغادون دي جيادون اتغور مكونن كانكو الله كصفة من صفاته. بماكي وتجلى كانكو الله تبارك وتعالى او يلتتني سيد للجبل فلونغو النبي موسى عليه الصلاة والسلام ونو يمودو owi fasara kango fellongo ngo wonti dakkan kongo munchitingo min jalalihi immorde e mangural makko ngal kanko Allah jomi menen tabaraka wa ta'ala owi walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayka qala lan tarani ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا فلما أفاق قال ماذا تبت إليك وأنا أول المؤمنين. النبي موسى عليه الصلاة والسلام nebe arno ka jomi meden tabaraka wa ta'ala noddunobe don fodore be jomi meden fodunobe den jomi arka burure kambe annabi Musa be hora balde cappande tati timmude tis on sati kanko Allah azza wa jalla o kabe tawrata on be hota annabi Musa be seni be hori balde cappande tati timmude anon nyallal sakkitorangal ngal timmi kambe annabi Musa be dabbi gosordu wona karmo ko be go makere be gosi fi yo barngol ko be hori ko iwka hunduko mabbe harande be yewtide Allah azza wa jalla taw hunduko konno laad
baɓe waɗi ɗum jomi meɗen tabaraka wa taala wiɓe wonde yoɓe horu kadi balɗe 10 ɓe watta ɗum se kanko Allah azza wa jalla neɗɗo mo tawata ko horuɗo konko yaltata e hunduko makko kon no yiɗa ka makko ɓuri parfum misk. Annabi Musa watti balɗe 10 woni balɗe 4. jon noon ɓaɓe hewti ɗon kamɓe jomiraɗo on tabaraka wa ta'ala ka jomiraɗo on fodi ɓe ɗon wa kallamahu rabbuhu yewti ɓe kamɓe annabi Musa jomi maɓɓe. Annabi Musa tawi goɗo hito no weli ɓe meeɗa nande hito welirgo wona ɗi hitoji Allah tabaraka wa ta'ala ɗi ɓe woni e nande gila wahyu on fuɗɗi arde e maɓɓe. jon noon ɗon hiɓe weddi kamɓe annabi Musa ɓe maake rabbi arini anzur ilayka jomi acci hollalan hoorema mi ndarama ay mi yi'e on saati kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wi annabi Musa lan tarani ay fi dunya awatala yiwde ka aduna ɗo yani none no mi tagiri on non ka aduna ɗo mi okkali on doole wawugol yi'ugol watan kono kanko Allahu tabaraka wa ta'ala annabi Musa torike joni non ko o ɓanginanay annabi Musa alayhi salatu wassalamu kadi fi'ilan ɓawo o ɓanginande ɓe qawlan wonde pellet ɓe wawata mo yiide o wi walakin inzur ila aljabali kono noon ɗawawi ndarde ka fello fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani si tawi fello ngo wawi deƴƴitude ngo wonta ka ngo won ɗon haray no saati ka yi'alam ka aduna ɗo nare tasko ɗen ayeje ɗen moƴƴa. Allah azza wa jalla o yali annabi Musa ndaran o wi ko walakin inzur ila aljabali kanko Allah tabaraka wa ta'ala o wi falamma tajalla rabbuhu liljabali ma tajalla li Musa innama tajalla liljabal na annabi Musa dai o yaltitani ko fello ngon o yaltitani seeɗa karmokoɓe go maki yeru hoore cilaturu woni ko yaltitani ngon fello ɗo falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakkan fello ngon munciti few jonno wa kharra Musa sa'iqa annabi Musa ɓe yani hiɓe faɗɗa na dai kamɓe yaltitanano siko kamɓe yaltitanano kayfa yakunu tajalla rabbuhu liljabali ma tajalla li Musa Allah tabaraka wa ta'ala tajalla liljabali joni non ja'ala aljabala dakkan falamma ra'a Musa anna aljabala kana dakkan sa'iqa annabi Musa ko fello ngon ndaari wana jomiraɗo on ɓe ndaari wana kanko ɓe yi'i wana ko o yaltiti kon ɓe yi'i joni ɓe ndaari fello ngo gonɗon muncitike tun kamɓe tigi ɓe faɗɗama sikko kanko noon ɓe yi'uni ko ɗum ɓe maaki ɗo wonde wata jalla lil jabal kanko tabaraka wa ta'ala o yaltitani fello ngo yeru ko o muyi yaltitande ngo kon fasara kango fello ngo ngo wonti dakkan ko ngo muncingo min jalalihi immorde e mangural makko kanko Allah azza wa jalla ɗum wani si neɗɗo woni yedduɗo Allah tabaraka wa ta'ala neɗɗo woni shirkanɗo Allah azza wa jalla neɗɗo woni salaniɗo Allah subhanahu wa ta'ala oɗo o heɓi ko wiyete ko hattirde malkiso hattirde ko wiyete ko malkiso par ce que cuucar reedu yeddinta neɗɗo Allah ko kuddi yeddinta neɗɗo Allah cuucar reedu sa yi goɗɗo no yedda Allah subhanahu wa ta'ala wiugol kaari no suusi reedu ɗum ko faljere no o suusa reedu asi ko cuucar reedu mo suusi reedu ɓuri firawna Allahu wi hatta ida adrakahu lgaraqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israil wa ana min almuslimin firawna wi'ede ari no suusi reedu no mari doole no waɗi ɗum ɗo e ɗum ɗo kono ɓa Allah azza wa jalla nangimo wona ɗon o wi o tuubi wona ɗon o wi o silmi ɓe nafata cuucar reedu kala neɗɗo mo yiyata ɗo no winama no waɗirni no wattitirni wa ma mana annasu an yu'minu billahi yimɓe ɓen haɗali ɓe nde ɓe gomɗinta Allah tabaraka wa ta'ala ɓe insino ka makko kanko Allah jalla wa ala si wona fi honɗum arali ɓe lette ko aranɓe ɓen nanjirano ƴetta ɗo kaari no susere yande o nangawo ko pellete o ruttoto
وما منع الناس أن يؤمنوا ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. الله بي حدالي يمبه بي يتادو حدالي بي ndebe gomdinta hadali be ndebe insinoto ka jomi mabbe be toro mo yafuye be egga e keferago ko be woni ko si wona honnun ko ba arali be ko min rewni arambe be e hore mun ko be yali lettede yande be yidu wobe tuba no hedo goddo be karno susiredo hore Musa modo hore musik modo o walto las o fontade de fop majje juude e koyde e hore o fonto las nana he mo woya don ta ko nyabbelum hara nun kan dum ko kulloy go koyni micro boy seeda o Allah hokke bandu makko na de lette makko den de tawata ko lette nadugol mo yite den non ta do ko micro boy sida do go kulli kun tawata sa udditi yitere ma ne ngayi kun do awata ku yide ko be heba luppuwal molanangal banna asiya ko micro wana hay millimetre ko micrometre kono kundon gotum pet sinati e bandu goddo en fo de rentino neddo nakki sorta non ka ara ko gotum pet naati e bandu makko non godo ko hondo yete kaari no susire wondo webitanade lette Allah azza wa jalla be maki wonde wa anna alqur'ana wonde qur'anare nden kadi kalamullah konde kongol Allah ay be hollu en taw wonde kongol Allah ngol ko sifa makko kanko Allah kongol makko ngol wana ngol tagangol yaro e non be wi en qur'ana ko kongol Allah hollugol e wonde qur'ana wana tagaande to wadi no dagano neddo yo wondir qur'an wayna mi wondiri qur'an yasih yajuz kono alquran ko kalamullah ko sifatun lillah Sheikh Usaymin no yewti fi mudu Sheikh Al-Albani no yewti fi mudu wa nafsu shay no dagano neddo yinugol mi molori qur'an no dagano mo wiugol barke qur'an no dagano mo wiugol horma qur'an no dagano mo wiugol barke rabbana atina wadata ayaje sellude ka ayaje wonde ka qur'ana wa janga wayna barki den do sella ase ko sifatu min sifatillahi azza wa jalla kono enugol barki salatul fatih e barki madina nyan e jabal nur e ko nandi sifati non piji non la yajuz kono amma alquran yajuz non sella ko sifatu min sifatillahi tabaraka wa ta'ala bema ki laysa bi makhluqin qur'ana rende wana tagaande fayabit sakkonde lanna wana de tagaande sakkonde lanna nono wallahi wonde kala ko Allah tagi kongo e lanna wodi piji Allah azza wa jalla tagi indon o tagirali di fiyo di lanno o tagiri di ko fiyo di luttu minha al-arsh arshi on Allah ko tagiri mo ko fiyo luttu wa minha al-janna wa minha an-nar e piji go ko wonari do Imam al-Barbahari be janti goddi majji ka sharh as-sunnah ma wodi piji di o tagiral di filan no goddi don ko luttu go lo tagiri be maki wala sifatin li makhluqin wanaka di sifa mutawata ko sifa neddo tagado ma hunde tagande fayan fadu sakkodum fi mudum butta kon wana sifa mutawata ko sifa tagado neddo tagado ma hunde tagande ko sifa makko kanko Allah azza wa jalla amma enen sifaji meden ni ko nandi mudum se lanni di lanno on tuma jom men innintino yak kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram sen hatta parce yewtere wonde men minade yeso do nde yewtere molana o yondire fi al iman bil qadar wol ta ko nder dini nit dan hatten do bemaki ala al arshi edu arshi on istawa kanko Allah o towi o banti wa ala al mulki edu lamu ngu fu ihtawa kanko Allah tabaraka wa ta'ala o mufti o jogiti walahul asmaul husna ko kanko wodani inde mo'ele wa sifatul ula e sifaji towdidi lam yazal o serali bi jami'i sifatihi kanko Allah tabaraka wa ta'ala himo wondi e sifaji makko din di dendaningal majji
وأسمائه إن مكودن تعالى أتوي أن تكون نلاتو صفاته صفات مكودن مخلوقة كتغاد وأسماؤه إن لاتو إن مكودن محدثة كفداد كلم موسى ويوتي موسى بكلامه يوتر مكو الذي ننتوت هو كير صفة ذاته كصفة ذات مكو لا خلق وناد تغاد من خلقه جيان تغور مكو وتجلى أفينيان كدي للجبل ونند فلنغو يركو أموي فينيان دنغوكم فصارنغو ونتي دكان كونغو منشتينغو من جلاله إمرد منغور المكوغل وأن القرآن وأن القرآن رنن كلام الله كون كونغو المكو كانكو الله ليس نلاتاكي بمخلوق كون تغاد فيبيد سكون لن ولا صفة ولا صفة كد لمخلوق ونند كتغا فينفدو سكو فيما يربوتا لا والكسل كلا والبي والإبانتال